از وی تمام گوتناوی لسر همو PKK دمشه براستی تنیم خواست بزنم یعنی سدی نو دو نه دمشه باش یعنی که یک دو چهار گربک آسی ببر او یکی که دمینه یعنی احتیاط دادم شخص نینن احتیاطی دبیجم سر PKK رولا عبدالله اوجالان گرینگه من 30 سالی للشاخ شركر بري ويجي قبات السياسي من تركيا كر تقريبا چند سالا ناف PKK دا جيان اوجالان نزدیک و ناستکی؟ اوجالان دا زور نزدیک دا ناستکم بالسالان لقال اوجالان ماما او تشتك دنه باش هم بحث تركيا فيدوينه نقطة كي جرين بيجم تركيا دا بيجا اگر اوجالان hani Kürt dibêjin ya xwedê neke tiştek bi serî wî bê. Meselê Kürt li holê dimîne. Ev kere çareser bike. Ji bo ve lez dikin hinka Abdullah Öcalan heye ji ber ve qîmetê wî digirin û rêz jê digirin ku ve mesele bi destî wî çareser bike. Dixwazin di jiyanê apo da ev pirs, ev arîşeya mezinê dêrokî bêta çareserkirin? Ev e pirsekî muhîm. Ev e. Nokta reîsî ev e. Ji bo Tirkan jî ev dest ji xêrî ve çareserî namîne dibêje. Ji bo Kurda jî namîne, ji bo Tirkan jî namîne. Tirk ev kere mesele çareser bikin, Kurd e çawi çareser bikin.